Crnogorce i Crnogorke pratila je i omeđavala surova zbilja jedne ratničke zemlje. Ali njihov se karakter i u takva zla vremena iskazivao u znaku humanih ideala slobodnog borca i žene, etičkih i plemenitih ličnosti. Onakve kakve su bile životne prilike u tim i kasnim vremenima, takav je bio i položaj ženskog svijeta Crne Gore. Te prilike i okolnosti su bile stalno onakve kako je to zaključio Simo Sarajlija. Ovdje je u Crnoj Gori život i smrt sa elementima i sa sobom u večnom ratu. Crnogorska istorija je puna opjevanih heroina od svakog vida i smisla. To je dugi ljetopis o njihovom moralu, mukotrpnom radu i smjelosti u jednom patrijarhalnom plemenskom društvu, visoke čovječnosti i slobodoljubivih vrijednosti. Ilinki Ilinčić iz Rovaca doveli su ubicu njenog sina Jedinca Veka da se osveti. Njeno osjećanje majke o vrijednosti života uradilo je ono što samo majka može da uradi. Uzela je komad hljeba i dala ga krvniku svog sina i rekla: "Jedi, Radovane, pa idi doma. Ja kad ne gledam Veka živoga, neću da gledam ni tebe mrtvoga." Život crnogorske žene bio je opterećen ograničenjima i predrasudama svake vrste, ali one nigda nijesu smatrale da su ponižene time što je muškarac imao najveći značaj. Njihovo mjesto i uloga bilo je u porodici i svuda ondje gdje su njihova djeca i njihov čovjek. Plani Tomaševoj Dragović iz Gornje Morače prilikom turske pohare toga kraja 1785. godine, čuveni turski nasilnik Zuko Paripović iznenada je oteo iz naručja sina i bacio u rijeku Moraču. Tada je njen muž ubio Zuka, a Plana je sa Zuka skinula oružje i počela da siječe Turke. Ni u čemu nije Crnogorka izostajala iza svoga vojna, pratila ga je u stopu, pa se zato u Crnoj Gori supruga i naziva Stopanica. Moral ženskog i muškog roda bio je nedjeljiv, jedinstven. Lijepoj Anđeliji Jeli Kosorić, pljevaljski mustaj Paša Selimović posjekao je na Durmitovskim jezerima 1705. godine muža vojvodu Iliju zbog odrečenog harača, a nju su Paši doveli u harem. Kada se Jela našla kod Paše, ubila ga je i sa njegovom glavom i glavom svoga Ilije umakla u drobnjak, odakle je uskočila u kuće sa svekrvom i 2 malena sina. U osnovi u svim crnogorskim zbivanjima žena je bila istinski tragični junak. Neki francuski putnik koji se našao u Crnoj Gori u jeku Grahovačke bitke zapisao je: "Svi su bili čitav narod ili u vojsci na bojištu ili mrtvi na groblju." Omer Paša kad je udario na Crnu Goru u jednoj borbi izginula su sva 3 sina Anđe Grujičine. Nakon borbe vraćala se crnogorska vojska kućama. Pred vojsku izašla je Anđa Grujičina da dočeka sinove. "Dobravi sreća i u dobri čas, junaci, idu li mi sinovi?" "Ne idu, ostaše u dugi krvavoj, odakle se više vratiti neće", odgovoriše joj ratnici. Anđa stegnu šake, udari se u grudi i zakuka: "Kuku mene danas, kuku zadovijek, ugašeni dome moj." Ratnici odložiše oružje, skinuše kape i u jedan glas zalelekaše: "Lele nama, Jovane, Nikola i Đuro, lele iskopani dome, lele." Odjeknu lelek na sve strane, potrese se srce majke i tu pred ratnicima presvisnu Anđa Grujičina za sinovima. Njegoš je Ljubicu Radonovu ženu iz Progonovića za sve žene nazvao Soko Sivi i vidio ju je kako u autentičnom događaju iz 18. vijeka brani s mužem njihovu napadnutu kulu, iako im je smrtna ura bila pred očima. A Zlatija ćerka Bega Osmanagića smjelo je spasla iz podgoričkog zatvora Vuka Mićunovića zato što je bastadur i od našeg soja, kako je rekla.
Sve što je crnogorski ženski dio učinio bilo je zasnovano na moralu kao opšte čovječanskoj vrlini. Blažena Ozana, prvo pastirica u selu Releze, pa služavka u kotorskoj porodici Buća, a onda od 1537. godine do 1565. zbog svoje iskrene svetačke askeze i samarićanstva, ostala je u trajnoj uspomeni i kod katoličkog i pravoslavnog življa, koji su je zvali Jošana, Joša. A Marica, žena Mila Četkovića iz piperskog sela Crnci, godinama je mirila zakrvljena bratstva i u tome svojom dobrotom i pravičnošću uspijevala bolje od svakog plemenika. Dugo se nije mijenjao položaj crnogorskog ženskog svijeta. Njemu se činilo da je dovoljno što se u tom starinskom društvu mogao da uzdigne do etičke visine i odbrane čovječnosti i slobode. Kad je u Skadru na sred trga Mahmud Paša Bušatlija okupio silan svijet i podigao vješala da objesi sina Gordane Progonović, dovodeći ga vezanog, ponudi majci: Majko Glavatova, reci svom sinu da oda družinu i pokori se carskom zakonu, pa ga onda vodi kući. Sine, povika Gordana, čast tvoja i doma tvoga skuplja je od tvoje glave i naših suza, pa i suza tvoje majke. Glavat posluša majku, skoči sa daske ispod vješala i nadade Turcima da ga oni objese. Sam izabra smrt. Crnogorke su učestvovale u svim ratovima, u komori i sanitetu, što im je bila obaveza, a po nuždi postajale su izviđači i ratnici u prvim borbenim redovima. U mnogim bitkama žene su se natjecale u podvizima sa muškarcima. U Grahovačkoj bitci posebno su se istakle djevojka Marica Dragičević i žene Toda Radova Krivokapić i Cvijeta Krunić, pa opet one dvije i Veruša Đukanović, u teškim bitkama od 1876. do 1878. godine, zbog čega su odlikovane u muškom stroju medaljama za hrabrost. A Ljeposava, žena prota Pavla Petrovića, nagrađena je zlatnicima zato što je u bici na Fundini 1876. godine uskočila u turski šanac i ispod njihovih tanadi iznijela smrtno ranjenog junaka Nova Turova Petrovića, da mu Turci ne odrube glavu. Riječi i primjeri Crnogorki djelovale su na čojstvo i odvažnost muških glava. Ovako je majka govorila sinu na ispraćaju u boj: Ajde, sinko, Senić Živko, nema majka do tebe jednoga, ako s puta donio sramotu, ne imala ni tebe jednoga. U Crnoj Gori je dječja kolijevka znak postojanja. Nalazila se pored majčinog uzglavlja i ognjišta. Želja za porodom bila je maksimalna. Prirodno je bilo da su se muška djeca više željela zbog ratovanja, zbog ginjenja, jer je njihov broj bio sasvim malen, a i zbog muškog nasljednika. Jedino pravom ljepotom i srećom smatrala su se djeca i najvećom roditeljskom brigom. U prvom redu za crnogorske majke, koje su bile najveća svetinja u siromašnoj plemenskoj porodici. Muška ruka ju je branila, a djeca su joj se pokoravala. One su bile djeci primjer požrtvovanja i odgojitelj u ljubavi i časnosti. Jedan strani putopisac je zabilježio: Crna Gora bi bila raj za majke kad ne bi bila zemlja udovica. Mara Vulović od kuće Rašovića prekorijela je sina Spasa u toku bitke. Zar se tako sin rve na Megdanu? Pa kada je vidjela da te riječi mnogo ne pomažu, krenula je i sama u borbu, da bi svojim djelom dala primjer. U duhu zakona svog vremena, crnogorska žena znala je da u svom bolu stegne svoje srce, da sinovima i mužu čestita rane i da se ponose junačkim pogibijama svojih najmilijih, ali isto tako
ona bi se često skamenila i umirala od žalosti za svojom djecom. Ćetna Petrova po domu Jovović iz Markovine, a po rodu Vukotica Čeva, rodila je 3 sina junaka koji su i junački poginuli. Ramo, četujući u Hercegovini, pop Milo pod Nikšićem, a pop Luka na Grahovcu 1858. godine. Kada je knjaz Danilo čuo da je i pop Luka, neustrašivi harambaša, poginuo, zapovjedio je da se u znak žalosti prekine sa igranjem i pjevanjem. Tada je ćetna majka pop Luke rekla knjazu: "Ne prekidaj kolo, gospodaru, ja sam Luku i podigla da bude junak i da za domovinu i slobodu da svoj život. Nego kaži da narod produži veselje, a ja i ti, ajde da po crnogorski zaigramo." Knjaz je s tužnom majkom u kolu zaigrao, a pobjedničko veselje se nastavilo. Sa slavnim crnogorskim barjaktarima, crnogorska žena bila je i ostala najviši vrh crnogorskog etosa u svim prohujalim epohama. Svaki njen postupak donio je narodu još veću slobodu. Stana Soka Orman iz Uskoka bila je sa sinovima u boju 1862. godine protiv Omer Paše. Pred vojskom je krstaš Barjak nosio njen najstariji sin Milan. Pao je u boju. Barjak je prihvatio njegov brat Krile, ali i on je poginuo. Treći brat Ivo prihvatio je zastavu, ali i njega je ta ne pogodilo. Tada je njihova stara majka zgrabila bojni barjak iz mrtve ruke najmlađeg sina i istupila ondje gdje je najžešći okršaj. I sve do kraja uspravno je držala ovaj stijeg, klikujući na borbu. A kada ne bi imale djece, crnogorske žene su se ponašale također kao heroine. Velikog junaka Vukića Popova Popovića oženila je mladom djevojkom vlastita žena po rodu Piletić, s kojim nije imala djece, i rekla mu je: "Od sad neka si mi Vukiću kao brat, a ova djevojka neka ti bude žena, a meni kao sestra." Tako je i bilo. Milica Milka, nevjesta junaka Baja Pivljanina, za koju se govorilo da je ljepša od rajske vile, kad je čula za njegovu pogibiju na Vrtijeljci, obukla je ruho kao da ide na vjenčanje. Spomenula višnjeg Boga i rekla: "Eto Milke, Bajo, k tebi vjernu ljubu primi k sebi", i nestala u dubokom ponoru iznad mora. Tačno je da je Crnogorka više od drugih žena morala da radi i da pati, jer je bila glavni tvorac materijalnih dobara, a muž je bio na prvom mjestu ratnik. Njegovu je odvažnost najviše i cijenila uz njegovu plemenitost. Udadba u Crnoj Gori imala je svoje posebne crte, a gledalo se obostrano na ugled kuće, koje od koje loze i koljena. Imovno stanje nije bilo bitno. Pitao brat Prele Jablan svoju sestru Jovu, kojeg će uzeti za muža od 2 prosca, da li jednog pukog siromaška, ali junaka, ili jednog bogatuna, ali nevaljačka. Djevojka je odgovorila: "Ja se, Boga mi, nemam šta tu misliti, samo prase traži duboko korito, a ljudi čast i poštenje." I Jova izabra junačkog siromaška. Izbor i volja roditelja je bila odlučujuća, iako je član 68 zakonika knjaza Danila zabranjivao sklapanje braka bez pristanka oba bračna druga. Djevojka Ruža iz Paštrovića je živjela životom pepeljuge, ali je sve nevolje strpljivo podnosila, vrijedna, lijepa, blagorodna. Ali kad su pokušali da je otmu i udadu za nedostojnog čovjeka, ona, da bi sačuvala svoj ugled i ostala vjerna svom vjereniku, našla je smrt u moru, strmoglavivši se niz visoku liticu koju otad narod zove Skoči djevojka. Razvoda brakova nije bilo sve do pred kraj 19. vijeka, iako se uvijek držalo da je u zlom braku crnje nego u crnom mraku. Briga i privrženost crnogorske sestre prema bratu isključiva je rijetkost. Ne pamti se da je ikada neka sestra digla ruku na brata, niti da mu je u glavi radila. Sve su one u osnovi bile sestre Batrićeve iz Gorskog Vijenca. Brat je bio očnji vid, otud i naricanje.
bar da njelo ognjem sagorjelo, što mi uze dobro moje, što mi uze brata moga, na nebu mi sunce stade, sunce, brate. Ali isto tako znala je takva sestra da brata uoči boja savjetuje kao sestra iz kuća. Nemoj ti, brato, biti strašljiv, da ti se ljudi ne rugaju, bidni ti dobar, pa za pogibiju kako Bog dadne. Crnogorska po sestrima je također fenomen. To je bivalo kada većinom sirota, bezbratnica i momak pred oltarom postanu po Bogu brat i sestra, što ih je obavezivalo na obostranu pomoć u svakom dobru i zlu. U manastiru Ćeliji Piperskoj pobratimili su se djevojka Milica i momak Miloš, ali njega na prevaru ubije u Podgorici Atlagić Beg 1842. godine. Milica je lukavstvom ušla u kuću Atlagić Bega, ubila ga i umakla u Pipere i tako osvetila brata po zakletvi. Postepene promjene unosio je u život crnogorske žene opšti razvoj zemlje i društva, a naročito školovanje. Nužnošću istorije novo vrijeme je zahtijevalo i nove kvalitete i odnose, ali i očuvanje etičkih vrlina. U Prvom svjetskom ratu u komitskom pokretu protiv austro-ugarskog okupatora bilo je 16 crnogorskih boraca. Među njima je bila najznamenitija Jelena Šaulić-Bojović, djevojka sa mnogo ratnih trofeja. Učestvovala je u skoro svim većim akcijama u Pivi, Bjelopavlićima, a i drugim mjestima. U sukobu kod Međužvala pod Urmitorom ubila je 4, a zarobila 2 austrijska vojnika. Hrabra seotska cura Stoja Marković, zvana Hajdučica Stoja, odmetnula se u šumu 1921. godine i pridružila oružanoj akciji grupe komunista doktora Vukašina Markovića. Stoja je osuđena na Cetinju na 15-godišnju robiju, ali je uspjela iz zatvora da pobjegne. Ponovo je zarobljena. Kazna joj je povećana na 20 godina i 1927. odvedena je u Zagrebački ženski zatvor, odakle je uz pomoć Komunističke partije Jugoslavije pobjegla u Sovjetski savez, odakle se vratila u zemlju 1945. Njena bjegstva i hrabrost oduševljavali su narod. O njoj je stvoren mit. Bila je jedina Jugoslovenka koja je imala status borca Crvene garde. U toku Narodno-oslobodilačkog rata partizanka je bila značajni dio Narodno-oslobodilačke borbe. Bile su bombaši, mitraljezci i legalke, bolničarke. Mnoge od njih su proglašene za narodne heroje. Na stratištu 1941. godine mlada Vukica Ivanović-Mašanović s prezirom je odbila ponudu italijanskog oficira da će joj spasiti život ako se odrekne svoga muža, koji je bio također izveden na strijeljanje, i pokloni se Mussolinijevoj slici koju su joj prinijeli. Muža se nije odrekla, a na Mussolinijevu sliku je pljunula. Tada je italijanski oficir pucao i namjerno je lakše ranio, pa joj je ponovio raniju ponudu. Sada je i oficir prošao kao i Mussolini na svojoj slici. Zajedno s mužem, Vukica je s pjesmom otišla u smrt. Oproštajna pisma partizanki osuđenih na smrt od strane okupatora i Quislinga bila su velika potvrda njihove odnježnosti i odvažnosti. Olga Pejanović neposredno pred strijeljanje u Podgorici 1944. godine pisala je svojima: O dragi moji, posljednja riječ s Bogom, čuvajte mi sina Ivicu, sve što je moje ostavljam njemu, sve što imam. I na kraju poslije poljubaca dopisala je: Oplela sam Ivici čarape, a Danici džemper, ali eto, nije sam ga dovršila. Jelena Četković je radnica sa Cetinja, strijeljana je poslije nečuvenog mučenja u Glavnjači 1943. godine. Uoči smrti poslala je majci Gordi lutku obučenu u crnogorsku nošnju, kojoj je na glavu stavila svoju odsječenu kosu. Mladu i prelijepu Jagliku Adžić Njemci iz kaznene ekspedicije u Pivi 1944. godine izdvojili su iz grupe žena, djece i staraca koje su zatvorili u jednoj kolibi, a onda kolibu potpalili.
Kada se vatra razbuktala, djevojka Jaglika se istrgla iz njemačkih ruku i uskočila u zapaljenu kolibu među svoje. Od Jaglike i ostalih ostao je samo pepeo. Stara 60 godina, Stana Gorčinova Todorović podizala je unučad u teškoj siromaštini bez ičije pomoći, i to siročad bez majki i poginulih očeva, da joj se ne bi ugasio dom. Mučila se najviše oko tek rođenog Šćepana, ostao je bez majčinog mlijeka, venuo je i bio blizu smrti. Baba je raskopčala njedra, izvadila svoje dojke sa kojima je tako davno zadajala svoje sinove, pa je niz njih sipala kap po kap kozje mlijeko malom Šćepanu. Tako je Šćepan odrastao i postao znameniti crnogorski junak. Kućevna radinost i nadarenost crnogorske žene izrazila se u svim vidovima života, a u duhovnoj sferi najviše u tužbalici, što je također rijetkost među narodima. Crnogorske tužbalice su pjesme sa suzama, snažne umjetničke ekspresije univerzalnog bola. U toku i poslije neprestanih ratova, druge se pjesme sem tužbalice nije moglo čuti. U nekim godinama gotovo se u svakoj kući naricalo, jer je svako pojedino ognjište, svaki rat skupo stajao. Evo danas treće jutro, zlo mi jutro, da te zove mi prizivljem sinko Vuko, majci pođe pa ne dođe, majci kuku. Moja vilo nad vilama divna diko, moj sokole pod krilima majci lele, da se majci vratit neće što znam divno, ti su puti ne dohodi, kuku lele. Ljubo Nenadović je zapisao: takvo tuženje i naricanje može vas ne veseliti i može vam i suze naterati, ali ne može vas poraziti. Jer pored poetskog, tužbalica ima i višu moralnu vrijednost. Uvijek je posmatrala smrt sa stanovišta života. Crnogorska žena je smjeliji i vjerni pratila crnogorskog čovjeka, njihove porodice i života kroz vijekove. Otuda i iskreni uzvik njihovog gospodara knjaza: ali vama ko se može odužiti Crnogorke, vi nijeste od nas manje kad nastupe žive muke. Crnogorci i djeca Crne Gore su njihovi veliki dužnici. Crnogorka je veliki graditelj istorije i identiteta crnogorskog naroda, crnogorskog dostojanstva i ljepote, kakav ima prikaz lika žene na spomeniku na Cetinju, koju su ljudi nazvali Lovćenska vila. Teške rane i krvave
ljuti plače.